Haga jinglekay Indian Premier League ka KKR kalala ban pelim ya ka Punjab King da Sun Wicket haga bol ba khaddu jong ka jinglekay. Haga ni ka jinglekay Shikhar Dhawan player jong ka Punjab King ulala ban kamay Sun punyau runs. Unitish Rana player jong ka KKR ulala ban kamay Sun peway run. Kadba Russell ubay nagari West Indies ubay lekay naka KKR latip kumu player of the day haga ni jing lekay hagabaw lala aban kamay saw peu runs tang naki peu lai balls leng bagay jing job ka KKR kala kew siya ka kerdan basan hagami yakhen point haga jing lekay Premier League ka Fulham kalala aban penlim da Sun lalai Persia ka Leicester City hagabaw player barim jong ke Chelsea William mulyo ban Thep hadu gol haga ni jinglekay hagaway pat ka jinglekay ka Brighton kala sya penlim da Sun lagaway halaying Persia ka Everton haga jinglekay Saudi Pro League ka Kenhun jong Cristiano Ronaldo ka Al Nassr Persia ka Al Khalid haba pai siya kanang jinglekay ka Al Khalid kalayo ban Thep ka gol ka banengkong tang haka minute ka basaw Lengbaw Martins Henry haka minute ka bakhanyo ka Al Nassr kalayo ban Thep ka gol penyakai Lengbaw Gonzalez Badai leng bagi ni sigol hadu ukut ka jinglekay omdon shu ki bala bat penkijar bad leng bagi ni jingyakai ka Al Nassr kadang ne aga kerdan ka baar aga mi yakhen point kat baga Al Ittihad kadang bat ya ka kerdan ba khlidu jong ka mi yakhen point aga baga tam hadu san point ya ka Al Nassr aga jinglekay Serie A jong ka Brazil ka Grêmio Persia ya ka Bragantino haba pai siya kanang jinglekay ka Grêmio kalayo ya ka penalty tang haga minute ka bahnreu leng baga jingrap jong ka VAR but ya kanang penalty la kanjat do Cristaldo Henry haga minute ka bakhandai ka Bragantino kalayo ban Thep ya ka gol penyakai Lengbaw Fernandes aga kalamit kada haga minute ka basan peulai ka Bragantino kalayo ban Thep ya ka gol penta Lengbaw Eduardo Sasha batang hadin lai minute kata ka minute ka basan peunreu Lengbaw Suarez ka Grêmio kalayo ban Thep ya ka gol penyakai Badha ka minute ka bahnreu PR ka Grêmio kalayo Biang ban Thep ya ka gol ka balai Lengbaw Everton Bachwa ban kot ka jinglekay kata ka minute ka bakhandai peu plus away ka Bragantino kalayo ban Thep ya ka gol penyakai Lengbaw Borbas badhadu bukot ka jinglekay baro artali Kenhun kine na marlay gol haga jinglekay Argentina Primera Division ka River Plate kabadon haga kerdan ka banengkong haga min ya khen point Persia ya ka Boca Junior ya ka jinglekay jong kineki artali Kenhun latip kum ka skandal derby bad ka jinglekay ba syong shitam haga ni galik aba pai siya kanang jinglekay haga kala step omdon ginogino gi Kenhun gi bala abat kijar bad kum juru haga kelamin omdon gi bala abat kijar bad dei haga additional minute kata haga minute ka bakhandai peu plus lai ka River Plate kalayo ban Thep ya ka shigul lengba ka penalty bala kanjat daw Borja adin ka penalty kalami ka jingklumar na baro artli ki Kenhun kabaga ni ka jingklumar kalane hadu kumbashi peu minute tam kumban penshitom ya kirang ni lekay ki pen klumar ya ka jinglekay referee ula adu kumban riu teli ki red card haga ni ka jinglekay kata lightly nagbenta ki player jong ka River Plate but lightly nagbenta ki player jong ka Boca Junior bad hadu bukur ka jinglekay ka River Plate kalala ban pelim ya ka Boca Junior dai way lanon